émotion, grand plaisir, moment de plaisir ici au Stade National Mahoro. C'est l'histoire du football rwandais qui est tournée. Jackson Semahoro niko nitwa. Baduhaye ibyishimo ku kigero cyose gishoboka, bakoze uko bashoboye rwose baradushimisha mu mupira w'amaguru. Urabyibuka i Bugande ubwo basezeraga imisambi ya Uganda kuri stade imbere y'Abagande bakubise buzuye, bikarangira na Jimmy Gatete ahagiriye ibibazo bikomeye dore ko yaje kumeneka umutwe. Ariko kandi uranabibuka i Kigali kuri stade ubwo basezereraga ikipe ya Ghana The Black Stars nta wabikekaga, ubundi bagakatisha itike ijyana u Rwanda mu gikombe cya Cane. Ibintu byabaye amateka akomeye kugeza na n'ubu atarongera kwisubiramo. Kuri ubu nyumva hashize imyaka hafi 20 ikipe y'igihugu Amavubi bwa mbere mu mateka yayo yitabiriye irushanwa rikomeye mu mupira w'amaguru, igikombe cya Afurika cy'ibihugu cyakinwe muri Tunisia mu mwaka wa 2004. Kuva icyo gihe rero nta nandi mahirwe yo gusubira muri icyo cyiciro cya nyuma cya kani araboneka ku ikipe y'igihugu Amavubi. Benshi icyo bibaza baribaza ati ubundi habuze iki, abandi no bakibaza bati none abo bakinyi bakozeho amateka kuri ubu ngubu bari hehe. Icyo cyo ni ikibazo umuntu dukurikira yatubajije. Kuri uyu munsi rero turaza kugaruka ku bakinyi 22 bari mu ikipe y'igihugu icyo gihe, kuri ubu ngubu bari hehe. Twitwa Isanzure. Uyu munsi unyemerere ngaruke by'umwihariko kuri aba bakinyi 22 nkubwira aho bari, kuva kuri Ndikumana Hamad Katauti, Bizagwira Leandre, Ntaganda Elias, Jimmy Mulisa na Jimmy Gatete, bose ndaza kukubwira aho bari kuri ubu ngobo. Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanyene kamwe no kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. Mu bakinyi 22 n'ubundi babashije kujyana u Rwanda mu gikombe cya Kane cyabereye muri Tunisia mu mwaka wa 2004. Turaza guhera mu izamu harimo Nkunzingoma Ramadhani. Uyu n'umugabo wambaraga nimero 18 mu mugongo, akaba kandi ari umunyekongo wari warahawe ubwene igihugu bw'u Rwanda kugira ngo arukinire n'ubundi akinira ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu rero yakinye nk'umunyezamu wa Marine FC, nyuma aza no kubona umwanya ubanzamo muri Kane ubwo n'ubundi wari usanzwe abanzamo muri icyo gihe kuva mu majonjora ariwe Mohamed Mosi yavanwaga mu ikipe azira imyitwarire mibi. Uyu mugabo rero nibwo yaje kubona amahirwe n'ubundi ahita ajya mu izamu. Nyuma Nkunzingoma Ramadhani rero yaje kuba umunyezamu w'ikipe ya PRFC, akurikizaho kuba umutozo w'abazamu muri ikipe n'ubundi. Uyu mugabo nyuma yaje gusubira mu izamu akina muri Don Bosco i Lubumbashi, ikipe ifite ikipfana cya hafi n'ikipe ya Tupuisa Mazembe kuko nayo n'ubundi ari ya Moise Katumbi. Uyu rero yaje gukinira mu makipe agiye atandukanye y'iwabo, ariko kandi agakina noneho atitwa Nkunzingoma Ramadhani kuko yitwaga Lemzi Ikamba. Uwa kabiri mu bakinyi 22 bajyanye u Rwanda muri Kane rero harimo uwitwa Ndikumana Hamad. Uyu Ndikumana Hamad alias Katauti yambaraga nimero 3 mu ikipe y'igihugu Amavubi mu gikombe cya Afurika muri Tunisia. Rero Ndikumana Hamad byabaye ngombwa ko akina nka myugariro wo mu izingiro cyangwa se umudefenseur central kuko uwitwa Kalisa Claude yaramaze igihe afite imvune ikomeye. Nyuma y'iri rushanwa rero uyu Katauti yakomeje gukina mu makipe atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi nk'Ububirigi ndetse we n'ibirwa bya Chypre. Uyu rero yaje kugaruka mu Rwanda akiri igihe gito mu ikipe ya Rayon Sport, nayo nyuma aza kuyivamo. Nyuma rero yaje kwerekeza mu bihugu nk'u Burundi na Tanzania ndetse we akomeza gukina ariko atarabigize umwuga. Uyu yaje kwitaba Imana rero muri 2017 azize urupfu rutunguranye. Undi mu baserukiye u Rwanda muri Kane ya 2004 ni Bizagwira Leandre. Uyu rero ikinaga ikipe ya Kiyovu Sport mu mikino ya Kane ya 2004 muri Tunisia. Rero yambaraga nimero 5 agafatanya na Ndikumana Katauti. Uyu rero yarazwiho kudakina ibintu byinshi cyane kandi ubwo buryo bwe bugatanga umusaruro. Nyuma Kane ya 2004 rero uyu yakomeje gukina muri Kiyovu Sport kugeza ubwo yarangizaga amashuri ya kaminuza ndetse we akaza no kubona akazi muri banki nkuru y'u Rwanda. Nyuma rero yaje kujya ku mugabane w'Uburayi, ahatuye muri iki gihe hamwe n'uwo bashakaye mu gihugu cy'Ubwongereza. Undi mu bakinyi bakomeye n'ubundi bajyanye u Rwanda muri Kane yo muri Tunisia
n'uwitwa Ntaganda Elias. Uyu rero ni umunyekongo wakinye mu Rwanda igihe kirekire cyane rwose mu ikipe ya APR FC. Uyu rero akaba yarayijemo avuye muri Volcanic Gorillas yahoze mu ntara y'Amajyaruguru, yambaraga nimero 13 muri kandi agakina inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Nyuma ya APR FC rero uyu yaje kwerekeza mu ikipe ya Etincelle. Nyuma y'ubwumvikane buke rero na Etincelle, uyu musore wari uzi umupira mwinshi cyane yaje kwerekeza mu makipe y'Igoma. Ntaganda Elias ubu n'amazina y'iwabo ni Mudorwa Janvier, ari nayo yakomeje gukiniraho iwabo muri Kongo nyine. Undi mu bakinyi bakomeye wakibuka ni Nshimiyimana Canisius. Uyu rero muri kane yo mu mwaka wa 2004 yambaraga nimero 7. Iyo yagiraga amahirwe rero yo gukina yajyaga ku ruhande rw'iburyo inyuma. Uyu rero yakomokaga mu ikipe ya Mukura Victory Sport, ikipe yanakiniye igihe kirekire cyane cy'ubuzima bwe nk'umukinyi. Nshimiyimana Canisius rero yakoze byinshi harimo no kuba umutozo wungirije mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Undi Nshimiyimana Eric, uyu mu irushanwa ry'imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu muri Tunisia ubwo ni muri 2004, Nshimiyimana Eric yakinaga hagati afasha ba myugariro, akambara kandi nimero 16. Uyu rero iyo mukinyi w'ikipe ya APR FC icyo gihe. Indi kipe Eric yigeze gukinira ni ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu mugabo rero yakomeje gukora imirimo myinshi muri ruhago, aho yabaye umutoza mu makipe agiye atandukanye harimo n'ikipe y'igihugu Amavubi. Undi ni Sibomana Abdul. Sibomana Abdul rero uyu nakubwira ko yakiniye ikipe ya Kiyovu Sport ndetse yewe n'ikipe ya APR FC. Uyu rero yakinaga hagati ariko kandi akaba yanashyirwa inyuma ku ruhande rw'iburyo. Uyu mugabo wambaraga nimero 4 muri kane ya 2004. Mu gusoza kwe nk'umukinyi wa ruhago, APR FC yari yifuje ko yayibera umunyamabanga mukuru wayo, ariko kandi Sibomana Abdul bakundaga guha izina rya Sibo muri icyo gihe yigiriye mu Bubiligi ntiyagaruka. Kuri ubu ngubu rero kimwe n'abazagura Leandre inshuti y'amagara bibera mu Bwongereza. Sibomana Abdul rero nakubwira ko ari na mukuru wa Niyonzima Haruna, umukinyi wanyuze mu makipe atandukanye harimo ikipe ya Yanga muri Tanzania ndetse yewe agakinira n'ikipe y'igihugu Amavubi. Kuri ubu ngubu akaba yibera muri Libya. Undi mu bakinyi 22 bajyanye u Rwanda muri kane ni Karekezi Olivier. Uyu rero azwi cyane mu ikipe ya APR FC ndetse no mu makipe anyuranye yakinyemo nk'abigize umwuga. Muri Tunisia muri 2004 rero uyu mukinyi yakinaga hagati inyuma ya barutahizamu akambara nimero 11. Nyuma yo gukina amakipe atandukanye rero yo muri Sweden na Norvege, uyu mukinyi yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda yongera gukinira ikipe ya APR FC, ahita yerekeza muri Club Athletic Bizertine yo muri Tunisia, ari nayo yakomeje gukinira. Mbonabucya Desire n'undi mu bakinyi 22 b'ibitangaza bajyanye u Rwanda muri kane. Uyu rero ni nawe wari kapiteni w'ikipe y'igihugu muri kane ya 2004, yakinaga asatirizamu akambara kandi nimero 15. Benshi bemeza ko uyu mugabo yitanze uko yarashoboye kose kugira ngo u Rwanda runabone iriya tike yo kwerekeza muri kane, cyane cyane na mbere yaho gato mu majonjora ubwo yazanaga abakinyi bo kwifashishwa barimo uwitwa Manamana tuza no kugarukaho. Uyu Mbonabucya Desire rero nakubwira ko yabyirukiye mu ikipe ya Steel FC, aza gukomereza mu ikipe ya Kiyovu Sport yanakiniye. Uyu kandi yanakiniye ikipe ya Inter yo mu gihugu cy'u Burundi mbere yo kwerekeza ku mugabane w'Uburayi, aho yakiniye mu bihugu bitandukanye harimo nk'igihugu cy'Ububiligi ndetse na Turukiya. Mbonabucya Desire rero yakomeje gukora imirimo itandukanye muri ruhago, aho yabaye manager w'abakinyi, akaba kandi yarifuje no kuba yanatoza ikipe y'igihugu Amavubi. Mbonabucya kandi akora n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubushabitsi bimwinjiriza amafaranga. Uyu mugabo n'umunye business koko. Undi mu bakinyi 22 bibihe byose bibukirwa kuko baparakoze bikomeye bakajyana u Rwanda muri kane ya 2004 ni Said Abed Makasi. Uyu rero akomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu by'umwihariko. Yaje mu Rwanda ahitira mu ikipe yitwa Renaissance, ari nayo yanyuzemo yerekeza ku mugabane w'Uburayi. Muri kane ya 2004 rero yakinaga mu bimbere akambara nimero 14. Said Abed Makasi yakinye mu bihugu bitandukanye harimo igihugu cy'Ububiligi ndetse we yanyuze no muri Israel, yewe utibagiye no muri Maroc. Nyuma aza kugaruka mu Rwanda mu makipe anyuranye harimo n'ikipe ya Espoir FC y'Irusizi. Ni Said Abed Makasi. Undi ni Manamana Raphael twagarutseho haraguru. Uyu ni umukinyi wakomokaga mu gihugu cya Angola, akaba kandi yaranahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda kugira ngo n'ubundi akiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi.
azanwe na Mbonabucya Desire. Mu mikino ya nyuma ya CAN ya 2004 uyu Manamana yambaraga nimero 9 yanakinaga hagati kandi nyuma yakomeje gukina mu makipe atandukanye yo mu gihugu cy'Ububiligi. Nta makuru afatika kuri we kuri ubu ngubu ahari, gusa yaretse umupira w'amaguru niyo makuru ahari, akaba kandi yibera muri iki gihugu cy'Ububiligi. Undi ni Bitana Jean Remy. Uyu rero yabaye umukinnyi mwiza cyane ukina inyuma ku ruhande rw'iburyo, azwi cyane nko kuba yarazi kuzamuka cyane agakata imipira myiza cyane yanavagamo ibitego. Muri CAN ya 2004 rero uyu yambaraga nimero 21. Bitana Jean Remy yaje gutoroka, ariko kandi icyizere cyo kubona ikipe akinamo nk'abigize umwuga yabanje kuba mu gihugu cy'Ubuholandi, ubundi yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi. Undi ni Munyaneza ari. Uyu rero ni umukinnyi w'umunyarwanda wibera ku mugabane w'Uburayi kuri ubu ngubu. Ntabwo yakunze kwitabira ubutumire bwo mu ikipe y'igihugu Amavubi muri CAN ya 2004 rero uyu mukinnyi w'imbere yabaga yicaye ku ntebe y'abasimbura yambaye nimero 22. Yakiniye amakipe atandukanye yo mu gihugu cy'Ububiligi harimo ikipe yitwa Saint Nicolas yo muri icyo gihugu n'ubundi cy'Ububiligi. Undi ni Kamanzi Michel. Uyu yamenyekanye nk'umukinnyi mwiza cyane wo hagati wigeze gukina amakipe atandukanye arimo ikipe ya Rayon Sport. Uyu rero yakinnye nk'abigize umwuga mu makipe anyuranye yo ku mugabane w'Uburayi. Mu gikombe cya Afurika cya 2004 rero uyu Kamanzi Michel yakinaga mu bo hagati akambara nimero 8. Nyuma rero Kamanzi yaje kwerekeza mu gihugu cy'Ubudage agiye guturayo. Uyu rero akaba yaraje no mu Rwanda mu myaka ya 2011 aho yarazanye abakinnyi bakiri bato b'Abanyarwanda bakina hanze. Undi mu bagize uruhare rukomeye cyane mu kujyana u Rwanda muri CAN muri 2004 ni Rusanganwa Frederic. Uyu bakundaga kumwita Ntare. Uyu yakinaga hagati akaba kandi yaramamaye cyane mu makipe nka Mukura Victory Sport, El Wazire, ikipe yanabereye kapiteni. Uyu rero yaje kuyivamo yerekeza mu ikipe ya PRFC. Mu mikino ya CAN muri Tunisia uyu Rusanganwa Frederic yari umusimbura mu bakina hagati akambara nimero 6. Uyu Ntare rero yatorotse ikipe y'igihugu yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi. Bikavugwa ko rero hari n'umwe mu bayobozi bishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa muri icyo gihe waruzi ibyitoroka rye. Uyu Rusanganwa rero akaba nawe nta mahirwe yo kubona ikipe ifatika yigeze agira, ahubwo yakinaga mu makipe y'ibigo runaka byo mu gihugu cy'Ububiligi, ari nako kandi akora ibiraka by'ubufundi. Na n'ubu aracyatuye muri iki gihugu cy'Ububiligi, birashoboka ko yaba agikora igifundi niba gifite imbaraga. Undi ni Nsengiyumva Jean Paul. Uyu bakundaga kumwita Raro. Mu makipe yakiniye harimo Intare FC ndetse na PRFC. Akaba kandi umukinnyi w'amagara make cyane, ariko kandi wari ufite ubushobozi bwinshi cyane bwo gukina imyanya yose mu kibuga. Muri CAN ya 2004 rero yakinaga nk'umusimbura akambara nimero 2. Nyuma rero uyu Nsengiyumva Jean Paul yerekeje mu gihugu cy'u Burundi ajya no gutoza ikipe ya Ruria y'umukuru w'igihugu, ndetse yewe rimwe na rimwe yakundaga no kugaragara muri staff itoza ikipe ya Interstar yo mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi. Undi ni Murisa Jimmy. Uyu ni umugabo w'ikimenya bose. Uyu akaba ari umukinnyi wo hagati ariko kandi ushobora no gukina imbere. Yazamukiye mu makipe nka APRFC muri CAN yo muri Tunisia. Uyu yambaraga nimero 20 ariko kandi akaba ku ntebe y'abasimbura. Yakinnye mu makipe anyuranye nk'abigize umwuga, ariko kandi urwego rwe ntabwo rwigeze ruzamuka nk'uko yabyifuzaga cyangwa se nk'uko abandi bari babyiteze. Nyuma rero Jimmy Murisa yaje kuba umukinnyi wa FC Vostok yo mu gihugu cya Kazakhstan, noneho yerekeza no mu gihugu cy'Ububiligi. Undi mu bakinnyi bakomeye bajyanye u Rwanda muri CAN ni Jimmy Gatete. Uyu ni Kizigenza rutahizamu nimero ya mbere. Uyu rero afatwa nk'umusatirizi w'icyitegererezo u Rwanda rwagize. Yakiniye amakipe atandukanye arimo Flamengo yo mu gihugu cy'u Burundi, avayo yerekeza muri Mukura Victory Sport. Nyuma na Mukura aza kuyivamo noneho yerekeza muri Rayon Sport aho yari muguza amafaranga menshi rwose. Noneho APRFC nayo yaje kuyikinira nyuma. Izo zose ni ikipe zo mu Rwanda. Uyu rero yigeze kumara igihe kinini cyane ku mugabane w'Uburayi ndetse yewe no muri Afurika y'Epfo, ariko kandi ntiyaje kugira amahirwe yo gukina nk'abigize umwuga.
mu gihe cya CAN ya 2004 rero muri Tunisia Jimmy Gatete yajyagamo asimbura akambara nimero 10. uyu rero yaje gusoza kariyeri ye y'umupira w'amaguru mu ikipe ya St George yo mu gihugu cya Ethiopia. Jimmy Gatete ubu amaze igihe yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'uwo bashakanye witwa Hakizamungu Aline. Undi mu bakinnyi 22 rero bajyanye u Rwanda muri CAN muri 2004 muri Tunisia ni Habimana Karim Kamanzi. uyu rero azwi cyane nk'umukinnyi mwiza utahizamu wakiniye Kiyovu Sport igihe kinini cyane mbere yo kujya gushakisha amahirwe ku mugabane w'Uburayi cyane cyane mu gihugu cy'Ububirigi. muri CAN ya 2004 rero Karim yambaraga nimero 19 agakina kandi mbobe imbere. kuri ubu ngubu akaba yibiriye mu gihugu cy'Ububirigi gusa akaba akunda kuza bya hato na hato mu gihugu cy'u Rwanda. undi ni Romami Jean. uyu rero avuka mu muryango w'abakinnyi b'umupira rurangiranwa barimo papa we umubyara wari umunyezamu akaba Romami Andre ndetse yewe na Romami Marcel. uyu rero yakinnye mu makipe atandukanye arimo Flash FC, akina muri Kiyovu Sport, akina muri APR FC, akina muri Atraco FC ndetse yewe na Rayon Sport zose zo mu Rwanda. uyu ariko yerekeje no mu yandi makipe yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu bihugu nka Sudan ndetse na Zambia. muri CAN ya 2004 yo muri Tunisia rero uyu Romami yari umusimbura mu bakinnyi b'imbere cyane akambara nimero 17. nyuma yaje gukomeza gukina mu yandi makipe arimo ikipe ya Rwanda United yo mu cyiciro cya mbere muri Zambia. undi ni Mbeyu Patrick. Mbeyu Patrick rero yari umunyezamu wa kabiri mu gihe cya CAN ya 2004 akaba kandi umunyakameroni wahawe ubwenegihugu shishi itabona kugira ngo n'ubundi akunda akinira Amavubi. icyo gihe rero yarazanye n'undi munyakameroni mugenzi we witwaga Jules Ngama wakinaga inyuma, ariko kandi uyu we yaje guhita asezererwa rugikubita kuko urwego rwe rwari ruri hasi cyane. Mbeyu Patrick yabaga yambaye nimero 1 yicaye ku gatebe k'abasimbura muri CAN. uyu rero yahagaritse gukina umupira w'amaguru ubu akaba yibera iwabo nyine muri Cameroon. undi ni Ndagijimana Jean Claude. Ndagijimana Jean Claude nakubwira ko avukana na Hakizimana Charles uzwi cyane nka Macari. uyu we rero akaba umunyezamu mu ikipe ya Etincelle FC. Ndagijimana Jean Claude rero yabaye umunyezamu wa Marine FC, nawe yagiye muri CAN ya 2004 ku buryo bw'umutungo yariko yari umuzamu wa gatatu w'Amavubi, yambaraga nimero 12 muri iki gihe akaba yibera mu Bufaransa akaba atagikina n'umupira w'amaguru. ngayo nguko ngabo bakinnyi 22. nizere ko wasobanukiwe neza ukuntu bakoze ibikomeye bakajyana u Rwanda muri CAN ya 2004 yabereye muri Tunisia. nizere ko wasobanukiwe naho bari kuri ubu ngubu. twitwa Isanzure.